Tukasema kana nuo musiaire kana koto zake ka murembo keka zio kaizogo mbwane zaka yalishwe neza ne uzomo kana okumuzubia na tu ubeba ndo hizo mama ako mundu mukandaisa kwenda mundu ume ndaenda mundu muka complete yani ngazi nini niende ka slim maybe ai mwe wake uko ndai ni bata make mauma ke ni bata mo si yake ni bata no mundu ume ndagi ndo gimwe mundu ume atonda kuita kwenda yao mezo peke yake Nani ngezi ya weju ya kwende ya ometho. Haya pe ungi ukwende ya okuona ndu mauma kumagwana. Mundu ume okimwe nicho kitu yani egwa ikwenda. Pe ungi ukwende ya onzwisi yako. Pe ungi ukwende ya uthi waku. Pe ungi ukwenda ya omwe waku ndu maybe. Yes. Mundu ume dezo kwenda completely kabisa. Hadi ukesa kuja kila kindu cha bacho leki mwende. No. Na kindu kimwe cha mwende izi na akosa. So ni wosa murembo kaka toka katika jao katika apartment you know. Keka murembo. Kwanza ni mosa tu mini tu na miaka bakwambia 18 17 na you know uye kala 5 years wewe sosia kana kamwe ndio unaona asa ingia mama hizo gokewa anai na mwana anai na mkambia kulea etha yo muka lakini the issue is nuko tanda thete na kututu yumela wewe okay mpaka siwala mundu umo maybe ukase weya kana etha tena mbeza niwe jukageza kwa tanda kana gwe niwe katanda mbeza 10 na kakawata so kindu kila songo kuwa nicho lakini yale kwa ati matajiri isu iko na wane matajiri ndio sababu ya mundu utena mbeza haiko no sindu cia muthembozu isu iko na wane matajiri andola mena mbeza na ni undu wa ugo tuzongo kuwe akaka na ume uwe aseti akaba ikindu maya taya on the table ndio kuya au me ala makuna aki na tuli tuzuko bege ndingi twithatu ndio tuli tuzukite kuiwa wakombo wa nomba tiwo kwa ndu vile tututu amuthembozu ukakombo wa nomba baiki ndu kaete ya mundu ume na niko ke biashara na nduka thukuma hautaifanya kazi lakini ni waki kwenyu muzi wake te nomba maisha nyaku mesawa no kwati yukweza kuthi muno ekesi idi kwa twili tutukite kuoswa lakini mundu ume na mundu musio uyite mundu mukawa muthembozu itha uyite wabata mwao no ukaenda na kepa no ndui ewe na kibeti ukaenda ya nyumba ukaenda umone ya nyumba kibeti si wakuma lokana ya tukakuma lokana kwenda kuishere kana stare you kwenda yete buni kuyako ikuthea kiambwa mtogo nzui kwa wiki wangili 30 yes kwekala baruka kwetelete ukakuma lokana kwenda kwenda the holiday iko Dubai no kesa ukona once per week kana opaka kibeti cha kujaga ukabyukeza kwethi amwe no the lord akona lakini nika murembo kakuyite ba na baike nduka kunenga baike ndu yani baike ka unenga yani wewe tofauti na kitu kile cha kwenda kwitho na malisafi ukita kwenda kwitho yani tukutumia ombeza tu yani wewe kama maisha mazuri kwenda ikalage beti cha kukiosia ite siana thanda ndo no ni maandamano ma Gen Z peke ndo kithu kumunota aume kusia ite kibeti siana thanda tu siana nana na jamii nosia unaona ina we ona ina itatu na jamii nosia cha doze yumundu muka mino abi chama sia abu akita au chapa na ni kawaida lakini wewe no ando mase mauzi jao ndi lakini Timosi na niwe kitumie by the way I Timosi by the way no so yukila kitu mai so oyu akaima ekiosi amono wewe ikola tene ki akama eketosi amono magirite kwa akama atene masia asiana kwani kwani wa mundu kwasia wewe se kwa bonvenja imena bonvenja witu kwa mazero mai 11 11 yes mazero mai 11 witu tenana 11 kwani mwemena ta ni wakana nyete nana bas lakini niwe se kana kibeti chako cha siasa na mbingi kikasi ya itatu kana ile mweso ile mweso ile ni sawa in fact ngena minyi mazi yafo bas ile na baiko vitu kabau hakuna kupita hapo niwe se nike akamata uzia muno niki kobe mundu muko kwenda chapa my friend ikiyanga iba imundu muko kwenda okuna menda ikala maili bai mundu muko kwenda okuna okay nienda kuikala ni mali safi mali safi yesu olatia ba yanza na kwani the bali ni kwa nienda kwenda ni mali safi nika na waketolia competition you wona wakengo ego waketolia ni balwa na kwani oketolia nibo yes ko kupeni ndo tene okwa au mema tene you mayai kosokoso mwingi yeah it is true whether edani wenda kuongela kibeti ni official ukongela kibeti kitu igenge kibeti yake liga na kibeti yake kalao babu akiketha hapo na yemwe se ni nyonde idio ndete ibeti lakini au mema oyu madugu wanokwita kila mundu umwe okeo siedi siana thantatu siana itano uchamane wethie uchamane to kungutetie siana nde utethesia na wa mino kungute yu ayuka yosa kele tukowet yes aikai ya balabandu kwa kupini shoti aya endo the holiday akaenda nako wao kwa iba ndo kesothi wa you want you can go drive mke nyumbani ningi ndiba ningi ndo kesothi right yani ukethi hao naitwa kwegwa wiye kumaloka naku
Ondo no twikie kebeti you no zie ya muno no kuye. Na no kuye. Eh, Lakini